ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Unongwan RTI bala pau khmat bha ha ka jala Meghalaya uba dispersing rani ha ka sngi balang ulawan syakmat ban pentip pat ba bakat kum ka jubab RTI ka ba ulayo pediang ne kitana try kam ba pher ki ba kintop je katanat PWD katanat PHE katanat forest katanat labor badru katanat ka koj ka khia baki don hado south pa handre pu pratli ki pos ki ba shusa thli ya ki ba kini kitanat try kam jong ka sarkar Kim Shim la Shim Khia Satya Wat Hadin Baladap IT Shaka Meghalaya Public Service Commission Lani Shaka District Selection Committee Nagabenta ban Penlong Yaka Examen Thongkam Haka Jingya Keren Bat Gilat Pathai Khubor Haka Arpu Ar Tarik Ubnai Rempang Arajar Arpu Ar Uba Dispersing Rani Ulaong Ba unyai ap hado shisnam baka sarkar kan thongkam no hakipos ki basa thali henrailum kumta banse ban modoi de ka public interest litigation haka yeng bishar Meghalaya High Court ganero kadai ka RTI report ka banga lale haka ju ka pon mendu mensuwa kumbaskan mau ipi ba sekretariat kadon ngalade pensai mensuwa ba kadon aspa santola teli ki bahkan nanta harsi korsyor aspa but hagiwi department bangana sudep ai kadon khan news pa pra ban menta sngi pada ngana yo report na PWD PHE forest labor baka health tika pus menta sngi ka bangan wara HP ka total vacancy kadon south pa andri pra teli tika PWD ka medical Jowai kalak khandai teli Sangpung Scrim Engineer kalak khat arteli Mairang Scrim Engineer kalak south teli Shillong Sau kalak ndriu teli SE kalak arteli Umsning kalak lai teli EE Central kalak khandai teli anta West Karohil kalak shpo teli Nongstone kaya kalak santeli Mechanical Tura kalak south teli but chief engineer kalaj arpundru tali te ka forest pate kalaj post prap atali DFO Joey kalaj arpundru tali social forestry nongpo kalaj arplai tali DFO North Karohil kalaj life plai tali hapo labor kalaj post arpundai tali po health ngayo report namo DHMO Risubel para kalaj arpoteli po health Risubel tara po PCE ngayo report naka arp nyoteli gibran ng PCE kapu sabala po PCE kadon aspa saw nyoteli ka kita Shillong mo plang division 2 kalaj life ho southly po mo plang nong po kalaj arp lightly kane PCE mo Arp politely, Mokorwat southly, Ampati newtally, Umsning katsantally, Risubel Belpara katkandaitally, William Nakar drutally, EE Juway katwaitally, Rural Shillong lightly, Hill Division Shillong newtally, Guitar Shillong Division Shillong Arp lightly. SE Nongstone Southerly, Electrical Jowai Kandaitali, EE Mairang Santali, EE Drainage Karwaitali, EE Tura Katsantali, EE Sora Katsantali, EE Electrical Pratali, Investigation Tangiway, Nongstone Nonpost, Nongstone EE, Nada SE Kita Shillong Drutuli, EE Electrical Division Moplang Arhotuli, SE Tangyue, the PHE Kalai Aspa South Nutuli, Total Kapoy Adu South Spa and Dripo Pratali, Post Kibalai Kabangayo report Menta. Dengan syukur ampeti bangne piba, hapo kani ka PHE pat min hak jinsyak ladon ka cabinet decision au araja khat laiterik araja khanyo
kaba ka government ga de berai ba kadon ke polisi ban aikam ye gino ibrio ki ba aja ka ti habede ba kanek ordal kaba la pas da kabinet jong mukul don ke to kanek bala aja ga post ye gitu ki ba aja ka kum ga post SA LDA bat ki wi dari don bade ki bam pat ai kumba la kum daga kabinet apo ka PHE department don ru ki department apo PHE kum ga health division na kajin sha kane ka komisioner kraw la debdu ti ha ka arja khandriu la thum komisioner kraw iwe apo ka health division ti kane di ka report ka bang ai sapi menta ti habede ba kane ka peludi bang suyo report menta sini ti chief engineer kani kalai ke pos alkon reuteli ke LDA kalai khadwei teli taipis kalai krateli pion kalai new teli hang nepo chief engineer dikata ke bang ICP habede bat kane ka RTI ke bang ayo menta kumba su dia thu ye pi ba kane report ke bang ai mde ta nga ai tang sapi pa ba andre kane report ke bang ai sapi Sibi dan miat ngahap air sport delian makadon ka intelligent kaba pentip yang ngaba pidei hap air ka report sport ministry ro abedi ngene jing like post namar bak bisa amle ba anang ne bisa te wara ka ka sanction ni central government ti kikwa bantip kayu government of Kelia kale namar ba kani ka post kadai sanction post tira ka post menta yedu araja arpo ladep ai sport DSC ban khot interview ban khot exam redu menta bun na du arja arpo hadu menta kim pan pelong exam kenong long bakan ti habede bakane kan jingle sarkar na kaleng jonga kani kan ngasiong ya government ong khlia bakan lada pimle i kani ka black remat antaka phone ni government of khlia ma kani jingpan report na pong intelligence government of India kadon ye islandet ti kata ngam tip ti kamram jonga kalong basim bakal I report ko press conference taksni isibi demi itu orang apa report sepo gini intelligence ke government of India. Ini kadi ki iwan na po ki gadon ga ina po ki IB mean Intelligence Bureau of India. Gitu kila bendon link kano di ministry am tip ya tamo. Tamo ki ong ba su ai ke report bangin ai ka information sepo dali. Pia ka jing tho. Em kalong kamdon jing tho kalan daga phone number tu. Em kata am dei fraud kala don daga kidei bala itu itawi. Kumba gila pentip te kamera jonga kalau mahapri ban ada apa di kumba nga ong mensuara da ngan ai po sistem ya ko men ong kaliar da bahkan pendam ini pos bahkan kamle tengah abne sepai ikut kata dengan hable to kai ke bang lao mensuara ha dia sir ba nang ta bale pimle ha por ko de ban be ka babia la thum ye dia si ki membantu la sir bisa MPC la sir bisa ni ka wan hi ka ni keljen objektif lesek kini department lesek kim inform je pok DSC katar ka hak ni pilihan of duty katar anda bangayo report yang saleh ke dia berle ana fai nang don de ba fai show ka de fai tang bang pa yo report kumbalong ni ka DMHO ni ko kan ka po health department po district tiga ni ngam tip balik penslem ke report adu mentan magi department mo boni doktora nem tang habisim stura bon ayo tiga jinggali kalau ngane DMH ne po district balik hadu bentar ke report ngam palio ane hajan dah makani di kemien ka banga ngakwa ban tip ya ni Adu meno fil afal le kana bentar la ar banai la tamta te ke jinggali kalau balik penslem ke report bentar bentar gui la banai balik kene mla banai ngam tip la se banga klan banga makane das sekretariat tam tip ada time free si banai ni sya ngara si banai kalau hap fai ka appeal ba nakaliang bu director le pas tu brokhoi timentangan up ngani ya pinta si tayo tiu da gam e mengan afai ngela bani kendu berkhmat bu director maka kamdei kamram director ba pa kopi sa baro di department